V današnjih minutah za glasbo se nam bo predstavila gimnazijka Pina Grobelšek, ki je svoj pogum dokazala že na festivalu Korajža velja. Dobro jutro želim, Pina. Dobro jutro. Si prva gimnazijka oziroma srednješolka, ki jo gostimo v oddaji in ki je seveda že nastopala na festivalu Korajža velja. Je glasba kljub gimnaziji še vedno na prvem mestu? Ja, na prvem mestu ravno ni več, je pa še vedno sem v pevskem zboru, ki 3-krat na teden, pa tudi v bistvu čist dovolj. Pa za naprej bom povedala še. Zakaj ni več na prvem mestu petje? Je šola malo Slišal sem, prosim, da te prekinjam, da si prekinila s solopetjem. Ja, v bistvu nekako sem pač začela se vpis v srednjo šolo, pa sem potrebovala več točk, pa sem pa rekla, da bom malo pavze imela, pa pol naprej nadaljevala. Je to nadaljevanje že kje v bližnji prihodnosti? Ga že vidiš kje? Ja, naslednji mesec najverjetneje. Ali pa čez 2 sigurno. Kaj se je zate, ko si vstopila v srednjo šolo, najbolj spremenilo? Ja, ne morem več tako brezskrbna biti, ne vem. Jutri pišem test, pa se ne rabim več učiti, ker se moram, ker je pa sprot se moram učiti. V soboto pišeš test? Ne, pač na primer. Ja. Tako da to pač bolj odrasla moram biti. Pač večje odgovornosti sprejemati. Mogoče. A je to hudo? Ja, ne. Ni. Ti ustreza to, da sprejemaš pomembnejše odločitve, da moraš biti odgovorna, da se moraš nekaj naučiti, kaj če ne bo? Ja, fajn se sliši. Tako da ja. Hrepenite potem srednješolci, da ste bolj odgovorni? Ja, ker me preseneča, jaz mogoče pri tvoji starosti nisem ravno bil tega kova, no? Ja, na primer mislim, da ja, no ne vem. Pač jaz sem med mlajšimi moje generacije, pa tako, ne vem, tisti, ko so v februarju rojeni, na primer zelo tako ven hodijo, pač pa so do polnoči zunaj, ker so bolj odrasli. A res, ali kaj? Do polnoči ste lahko danes... Ja, ne vem, govorim, na primer. Aha, ja. Do kdaj si pa lahko ti zunaj? Ko lahko enkrat na pol leta greš ven? Če lahko grem ven. Če lahko greš ven, če imaš vse ocene poštimane? Ja, ne vem, 10. 10? Tam, pol 10. Ne neki predolg. In potem domov? Ja. Lepo. Torej se bolj srednješolci danes družite, bolj se dobivate doma, ali kje, kako to deluje? Ja, odvisno, v kakej družbi smo. Aha. Tako da nekateri so doma, nekateri grejo, ne vem, na sprehod, na kako pijačo. Po gostilnah vsekakor ne, ker to ni lepo. Ja, ni, ne, ampak... Se zgodi to in tam. Ja. Danes si tukaj, da nam boš tudi nekaj zapela, skladbica se imenuje Never Forget You. Ja. Kdo v originalu to izvaja? Kako se imenuje? Nikoli ne znam izgovoriti. Noiset. Še lahko enkrat? The Noiset. The Noiset. Izvoli. Izvoli, Pina. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message right away. I'm calling in sick today, so let's go round for old time's sake. I'll never forget you. They say we never make it, my sweet joy. Always remember me. We were mysterious, and you were always wearing black. I was so serious, you know my boyfriend's mother nearly had a heart attack. I'm sorry I'm a little late, you know the stripes on the dagger are hard to change. I know this world feels like an empty stage. I wouldn't change a thing, so glad you're back again. I'll never forget you. They say we never make it, my sweet joy. Always remember me. I'll never forget you. At times we couldn't shake it. You're my joy. Always remember me. We just got swallowed up, but you know that I didn't forget you. We just got swallowed up. Oh, we just got
Don't you know that I didn't forget you? We just got swallowed up by the whole damn world. What you thinking? Did you miss me? I borrow your silver boots. Now if you just let me give them back to you, I'll never forget you. They say we never make it, my sweet joy. Always remember me. I'll never forget you. At times we couldn't shake it. You're my joy. Always remember me. Don't you know that you're my joy? Always remember me. Pina Grobelšek, Never Forget You, nova članica Drnoj set, ne, bi lahko bila. Glej, še nekaj sem prebral, ne? Ja. Končala si nižjo glasbeno šolo, Ja. smer violina. Ja. Mhm. Ja. Kako je zdaj z violino, bom ponovno vprašal. V bistvu Je v kotu nekje, se kaj nabira na njej? ne, sploh je nimam doma. Oje. Sploh nimam violine, ampak imam pa željo, da bi si jo kupila, ker malo pogrešam to, ne? A veš, koliko stane violina? Ja, odvisno, kira. Ja, no, recimo takšna, da lahko, recimo poprečna, no, najslabše verjetno ne moreš. 2000 evrov, tam nek Ah, 1500. kaj pa je danes 2000 evrov, Ja. ne? Konji so tudi tvoja strast, Ja, ljubezen. tudi, ampak sem tudi malo zaradi šole dala na stran. No, pač, kaj ne rečem, pač malo sem lena, ne, in pač prehitro odneham, ampak bom pa nadaljevala, pač Glej, imam cilje. zdaj, če bova potegneva, ne, Ja. črto. Zaradi šole je začelo trpeti solo petje. Ja, Violine nimaš doma, tudi Ja. konji trpijo. Ja. Edino, kar pri tvojih letih trenutno ne trpi, je, druženje s prijatelji, ok, v redu, pustimo te stvari. Glasba Slišal sem, da si nekaj- na novo, čisto na sveže zaljubljena. ja, Koliko časa je to? od septembra, Od septembra si Ja. zaljubljena. ja, Kaj pa veza, pa to ponovadi po dnevih se šteje, ne? Koliko je to? 14 dni. 14 dni, Ja. 2 tedna, čestitam. Koliko je starejši od tebe? 11 mesecev, In 11 dni, če smo natančni. ja, Pozdravi ga. zdravo, če gleda. Za konec sem te spravil malo za drego. Ja. Hvala lepa, da si prišla v studio in Ja, odpela. hvala vam. Lepo se imeš še naprej. Enako.